ake ngibingelele bazalwane egameni likaJesu namhlanje ekuseni itolo abantu abakwethu sikhuluma ngetifunzo letilikhuni naletibi letingene ebandleni talidunga talihlipida libandla langathi alisacacelwa lokwekuthi lisalandzela Kristu noma lilandzela abani. Sikhuluma ngaleting 3 sikhuluma ngama-Ebionites labehlanganisa inkolo yobuKristu nenkolo yeJudaism. Bathi umuntu kufanele asoke kuze abe nosinziswe ngalokuphelele. Bathi futhi number 2 umuntu kufanele agcine amasabatha. Uyabona indzaba yamasabatha ngithola tincingo letiningi tebantu lababuta ngendzaba yelisabatha. So lama-Ebionites abethi asibiyele nesabatheni laNkulunkulu. Lokunye-ke ngikuthi nzile etolo indzaba ye-Manichaeism, indzaba yalenye jala kamani lelalithatha inkolo yemdzabu lithi ayihlangane nenkolo yobuKristu bantu bakhone kubamba kokungu-2 libandla lagcina-ke limcoshileke ebandleni laKristu wavula lakhe-ke libandla-ke. So sekunemacembu selinekucekeka-ke libandla laKristu baba baningi abantu balandzela-ke mani-ke egameni likaJesu. Ngigcine-ke itolo-ke ngikhuluma nge-Gnostic nabanaba labo siyazi laba interpreta libhayibheli balihumushe ngendlela labaliva ngalo bona engqondweni yabo ukuthi baqabanga ukuthi lithi ngekwenta njalo bagcine badukisela abaningi abantu kulamalanga bashumayele ema-TV bashumayele lapha uve ukuthi balichaza lebhayibheli but balichaza ngendlela labaqabanga ngayo ngekwenta njalo badukisa abantu labaningi. Namhla-ke mfana kethu ngivumele egameni likaJesu ngikhuluma ngemibango leyayingene ebandleni sekugcwele kungevani egameni likaJesu. Khumbula-ke ukuthi ekucaleni ngeke ngachaza ukuthi libandla lalihlushwa ngemakhosi emhlaba egameni likaJesu, kepha-ke manje setifundvo tekwedukisa lesetilimata-ke mbamba-ke livangeli. Ekucala-ke sifundo lengitawutsinza sona ngekushesha abantu abakethu egameni kwakungumbango macondzana nembhabhatiso egameni likaJesu. Kwasekhona-ke abantu abakethu emabandla lamaningi labechekekile. Itolo ngeke ngachaza ukuthi lamanye abezabhabhatise ngemafutha nalelabo lamane nje lalibhabhatisa ngemafutha. So kwasekuba-ke nembuto lokuthi laba labahlubukile bangena emabandleni kweduka bahamba bathatha indlela dabo bona nasebabuya bheke kufanele bendiwe kanjani, bacale phasi nibabhajatiswa noma bayekelwe na. Kwathi-ke ekucaleni babe bayekela vele babayekele bangene ebandleni babemukele kuphela bona nje babekadandla babakhulekele bese bachubeka baba sebandleni. Kepha-ke libandla lase-Afrika eCarthage lathi no angeke kulunge nakungahamba kanjalo. Abantu babuya babhabhathise nangenzaweni le-wrong nangendlela le-wrong, so kubabuyisa nje just like that cannot help. Umuntu abehamba embili kwakumholi welibandla lase-Carthage Cyprian emhlanganweni omkhulu welibandla lase-Carthage bavumelana lo labantu abacele phasi babhajatiswa. Akuva-ke umbhishobhu welibandla lase-Roma wavele washaya ngenduku phasi-ke egameni likaJesu wathi yena ubona lokuthi ngeke kulunge bantu abayekele bangabhajatiswa. Anibabhajatisiwe nje uma ngabe umuntu abhajatiswe egameni lesendodzana emali wengcwele noma ngabe kuthiwa-ke vele ubhajatiswe egameni laJesu Kristu kuphela akachubeke phela ubhajatiswe. Kubhabhatisa akuyi ngekuthi wentiwe ngubani, so abayekelwe. Umbango-ke waba mkhulu. Sekuna Cyprian ngala uthi bantu ababhajatiswa, kuna Stephen ngala uthi abasubhajatiswa. Kwabonakala ukuthi umbango uyakhula-ke kakhulu-ke agcina-ke indzaba-ke sayincuma-ke Stephen ngekushaya umthetho lothi emabandla kufanele alalele yena ngoba yena uphethe libandla laseRoma. Athi-ke yena futhi yena ungetulu kwabo bonke laba labayiphi because uphethe libandla phela laseRoma, ngikuyiroma lephethe umhlaba. Kwabonakala-ke ukuthi i-Afrika iyala ithi inkolo esikwenyanyako lokuthi kube khona umuntu otosiphatha athi yena mkhulu kunalaba labanye. Hayi akuhambi-ke kahle lo. Wasuka kumbango-ke waye etulu-ke waze wathula kumbango nasekucala ekudingelwa kwelibandla banaka-ke kubaleka-ke bantu-ke kwagcina kubulawe kubona labo Cyprian na Stephen. Bantu-ke kugcina konke bagcine bayijubela indzaba bathi okay kulungile asibayekele-ke bangabhajatiswa sibemukele kuphela egameni likaJesu. Lo mnye umbango lowawukhona ebandleni kwakunangwalaba labahlubukile. Ngeke ngakuchaza-ke ukuthi kwakusilamakhosi aseRoma labo Caesar bathi akushiselwe timpepho otherwise bantu bayakubulala.
kuthunyelwa amasotsha akubulale banike bagcina ke vele abanye bahlubuke eKristu bathatha ke impepho egameni likaJesu bayoshisa ukuze batosinza ekufeni nasekuthulathulile ke kubulawa base bafuna kubuya ke manje ebandleni laKristu kodwa ke hayi ke kwasuka ke kwaba lukhuni ke manje abantu bayabalela ke bathi abasuvunyelwa abantu lapha kusibabuye ebandleni abamiswe ngaphandle nje kwelibandla bangangeni kuze kwendiwe ngabo sifundo kulabanye ukuthi no matter the situation ungalihlubuki libandla laKristu ke abantu abakethu labaye bathi no man abemukelweni sebathi sola phela sebayabuya bayabona sibabe wrong ababuyiswe babemukelwe ebandleni egameni likaJesu so ke egameni likaJesu kwagcina ke vele kulungiswe la ekuthenini no abayekele babuye ebandleni bakhonte egameni likaJesu umgcine ke ngembango lwagcine-ke ukhona wawumacondzana nesikhathi se-Easter angivete-ke lana kusinakhona kulenza bayabo Good Friday nabo Easter kwasuka lo munye nakhona umbango labanye abantu bathi akube khona lilanga linye leli specific njengakhisimusi nje nephasika bekatiwa lamalanga ukuthi kutawucelebratewa nini lokho so ke bese behlukene ngekhathi angibekise nje laba baselokhuzaneni base-East kufaka ekhathi iGreece, iAsia, iPalestine nalamanye amave bebathi bona akube nelanga leli specific leli tawukhethwa ngalo kodwa ke lamabandla la sichamuka ngala kubo West ke wona lafana ekhathi bo France, bo Italy, bo Spain nalamanye abethi wona no i-Easter siyenda ngesondo sothi siyacala ngalesihlanu ngekufa kwaJesu siyogcina ngesondo ngekuvuka kwaJesu nako lokulungile lapho futhi akusuba khona lilanga leli specific phela ukuthi kunye kufanele sikwende ethini kufanele sibuke nje lisondo lesonzelene nekugcwala kwenyanga bese ke kubekwa lapho ke kungabi lilanga linye buke nje ilanga leyo Sunday leqondzane nekugcwala kwenyeti noma ke iyagcwala kinyeti ngilapho ke le Easter itawuba khona ke egameni likaJesu so nathi nje thine la kithi eSouthern Africa sisebenzisa kona lokho labe bakusebenzisa umuntu akagcine abantu abakethu ngemfundiso yaMontanus Montanus bantu abakethu ungilomunye walabazama ukuvusa libandla bacama imvuselelo yena ke abeshumayela ngemandla lamakhulu enda imvuselelo vele lematima athi yena ekushumayeleni kwakhe akusithi lokuthi kuhambe kube nedincubo lamabandleni kube nemikhuba kube nemihambo senda ukuthi lokhu sikwenda kanjena letinto letikhona lamabandleni lokuthi sende tincubo letithide uthi ke yena Montanus lokumcoka lana ukuthi umuntu agcwaliswe ngamoya longcwele lokunkona kumcuka ukuthi umuntu abe nemlilo wamoya longcwele nako lokufunakala enibani la kukuva lokhu bajabula abantu babuyela kuKristu bane bazama ngayo yonke indlela kubuyise kwakuvuke nje imvuselelo lesetulu bantu babuyela kuKristu bashumela ngemandla lamakhulu egameni likaJesu kwaze kwamenyetelwa ukuthi Jesu uyabuya vele masinyane utolucala iJerusalem lelisha lakhe utalimisa wevani kwavuka ke baprofeti ke bemanga ke labe bagcina sebaprofeti abathi Jesu utawufika alakhe iJerusalem lelisha enzaweni yangakubo baprofeti lengakithi utawufika akhe iJerusalem lelisha wagcina ke futhi kuhambe kufike nebaprofeti lebesifazane labe bagcame kakhulu boPriscilla nabo Maximilla bagcama nje impela labandleni bona ke ebashumela ngokuthi umuntu akafunze ukudibamba umuntu akafunze ukudibamba angakwendi lokho lalihle livangeli labo landa abantu labaningi babuyelana naKristu bayiphila impilo yebungcwele lenkulu kuphela boPriscilla naMaximilla bebangafuni ukuthi labantu labahlubuke eKristu bahlabela emadloti bashisa impepho bashisela bosiza baphindze babuye ebandleni basima ekuthenini umuntu uyawuthethelelwa uNkulunkulu hayi libandla uma uNkulunkulu anithethelela kuyabe kulungile but ithini asinawo emandla ekumthethelela nekuthini egameni likaJesu ngaze ngakhumbula Hebrew 10:26 nakathi uma ngabe umuntu alithole livangeli waliva walibamba wabhajatiswa aphindze oneke manje abuyele esonweni nganicinze soyalathi akusedo lenye inkokhelo lengaphindze ibe khona
athi lo verse number 27 kuphela umuntu akahamba obhekana nesihlalo sekwehlulela egameni likaJesu Kristu. Yayinhle le mfundiso yalabantu abazalwane, ngaze ngakhumbula lomnye umAfrika kwakuthiwa ngithethaliyeni. Thethaliyeni wayibamba le mfundiso, uhamba wayishumayela ngemandla ehlenyuka. Nkosi yami, umAfrika afundisa abantu ukubuyela kuKristu egameni likaJesu Kristu, athi banda babuyele baliphile iqiniso, ashumayela njalo Thethaliyeni kwala ngisho asafile. Bantu bayibamba babhalata incwadi ngalethi ngishumayelo dakede kubuyela kuKristu egameni likaJesu. Busisekani bantu abakethu, sitawuchubeka nakusasa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. La sitawube sibuka letinye tihloko kusasa in Jesus name, amen.